Whakakahoretia te mana o te mauhere ki te pōti, whai muri ho I tōna rā tuatahi ki roto I te whare herehere. Koera te ngako o te pire a Paul Quinn o ngā hinara. I tēnei wā hea I ki te ture, mēnā kei raro iho I te toru tau te roa o te noho a te mauhere ki roto I te whare herehere, ea hei tonu ana ia ki te pōti. He ngā wari rawa ngā ture o te pire pōti āmotu o nāi nei o te hunga mauhere. Kei te kaha te aki a Paul Quinn o ngā hinara, kia whakarere ki e hia. And what my bill proposes is that anyone in prison on the day of an election won't be able to cast a vote. Everyone is entitled to have their vote or their say, whether they're in prison or not. Just because they're incarcerated doesn't say that they don't have a say. Personally, yes, I think they should have the right to vote. E whakaaro ki atu tā Shane Jones o Reipa. Tana pire he tohu, tana mahi he tono raupatu Māori nohio nei mā ono hoa Pākehā. I think they're still members of society nonetheless. They still have a right. When they get out, they're going to have to live with the government of their time, so I think they still have the right. Ka hori pēra rā wā atu te rereke o ngā whakaaro me ngā whakautu a ngā mema pāremata a te kāwanatanga me ngā rōpū a petihana ki tēnei ture. Ko etahi ke te ki, me waiho tone te piro tawhito kia tū. Ko etahi kei te ki, me na ka whakahautia he takahike tēnei I te mana o te tangata. Kāre tikatu whati atu tō rātou pirangi I te tukati te pōti. Kore mātou te rata atu ki tēnā whakaaro. Kei reira tunu ngā here kei runga I te hunga e noho nei roto I ngā whare here tēnei wā. Ko tā mātou ki nei waiho ko tērā ki reira. Waiho tērā ki reira I te mea kei te pai tērā momo pire I tēnei tērā momo te ahuatango te ture I nāia nei. I've had a number of representations initially before I was putting the bill, and now that I've presented the bill, there's been an overwhelming level of support for it. Hei ngā pōti āmotu o te tau e tū mai nei, mōhioa e te hunga mauhere me te motu whānui, mena ka ahei rātau I te pōti ka hore rānei. Joe Glenn, te karere.